Ni gutikunyururia andu ndiranyururia andu. Ni kuririkania andu ndiramarikania ati ni mavenirwe ni mundu wegwitwa William Ruto, ni mavenirwe mundu wegwitwa Rigathi wa Gachagua, na kagucia no arathi na mbere na kwendekithia na gutwarithia na mbere maveni aria andu maturite mavenetwe nao. Na ni uraririkana mundu wegwitwa William Ruto ni atwirire atiriri ati wajinga Kenya wamekwisha. Ndirakwira guka gucira getha ngwire ati ndi mureriru muthenya ungi ni mundu wegwitwa Kiengei kure kundu gwitagwa Ruiru. You are not in touch with the ground. Andu marakarite muno tondu andu maroria atiriri na tondu mwatwirire ni tukaingira thirikari ni thirikari icio twengirire kangu kuririkanagia ngakuba counts ya mundu aria mwerire andu matiana vinga. Number 2, ithu twengire thiini wa Azimio tukimenyaga atiriri ni tani kwanja ta a Democrat no thijinde kithurano no sindwe. Yes. So as a Democrat I was ready for the two outcomes. Na tondakire ready for the two outcomes. Reke ngorekerie. Reke aria okirite ki. Andu aria me thiini wa kindu gigwitwa opposition ri. Matikaringiririo ni andu aria matimerecire ni macinde githurano. Makigeria kumonithia ta mabititie kuingira kuria mari. Koko kagucia kuga ati ni andarite yes. No policy ciao, maundu mao, meciria mao, ideology ciao itinginyitanira na ciakwa. Neko ndakithire kuria ndengiabotire kwi-align na andu aria mena ideology ciakwa njindwe kana ndigacinde. Na nikio urona atiri mundu wegwitwa Jeff andu aria matibotaga ku understand democracy niki na mati multi party democracy niki na no problem itu niki problem itu iri anene ni ati andu aria eri maratutongoria mundu wegwitwa William Ruto na mundu wegwitwa Rigathi wa Gachagua matire mathoma constitution ino itu matimiui matitikitie nayo matimi defendaga although they swore in with that constitution. Ona hau ni hogukaga makihitire nayo na makiuga ni now that is a tragedy. Ni megutigirira ati ni magitira na wira wa president na deputy president ni gugitira gatiba. Iyo ni tragedy. I am convinced beyond reasonable doubt ati ni jitikitie witikio tari na nganja ati William Ruto ndari athoma katiba gaka gaitu. Uririkana 2010 ari mwandu wa mbere wa gukabinga katiba gaka mundu wegwitwa Rigathi wa Gachagua na kenda ndaritaite gutwika DO koguo ndana matire mathoma katiba gaka matire magataukira nikio raigwa riri matire understand multi-party democracy niki nikio ni marenda kurinda kiama kia Jubilee wakiri abamurugamire hau tobe tuthomere na no ndikinyitete mwaro unyitirire hau